Дорогие литовцы, Brangus lietuviai, мы ожидаем Рождество, mes laukiame Kalėdų, готовимся к приходу Иисуса. rengiamės Jėzaus ateimui. Хотим вас пригласить на следующий год Norime jūs pakviesti kitiems в metams этой большой благодати šitoj dideliai maloniai сделать подарок Иисусу. padaryti Jėzui dovaną, Приезжайте к нам. atvykti pas mus. С 5 мая по 7 мая 2026 года 2026 metų nuo gegužės 5 iki 7 мы вас ожидаем. mes jūsų laukiam. Будет одно прекрасное паломничество «Литовские дни в Меджугорье». Bus nuostabi piligrimystė Lietuvių dienos Medžiugorjėje. Ждем вас с радостью. Su džiaugsmu jūsų laukiam. Приезжайте, будем вместе молиться за мир. Atvykite, kartu melsimės už taiką. Слава Иисусу Христу! Garbė Jėzui Kristui. Iki.